Kukua selama sita pemani siman takaboro lantai dua baka masusan. Kukua tabe la koto uni sumasane lanto binti makam bonosane da opan itu disembang. Tabe la koto payo-payo teton kula palapa ite pangleo to mapareta tu kasanganan. Tabe la koto kulian karena buang ulup yang karena buang ungkuli kuliah bisaran atau para rata Bapak Pendeta Majelis Pastor Kukua tabe lah kuangan atau nisunjung malaran nampak tolong kau ira-ira berita salah suka Kukua atas para pasangan kita tidak apa yang baik para pasangan tidak tanpa tanggungisan. Nah, sabu pirana di pun nama biara di lain korea kita turun nasara maka guru rumah mereka kok apa dari aku turun nasara berpisan dia waktu dibukaan turun nasara bertinduan ibarat pemakaman turun nasara bertahun ungkapan hati dari keluarga batu sang buku dong buku kada tulan parampok keluarga tulan soyangan nene na elak batu ambek na Filipin tunor sara ma penapa penyusunan penyerahan bela sungkawa mapepisan dari kerukunan Kristen BTN tulan tarima Martina maafin dona dari kerukunan Balu Subangun Lipu karena terima duka dari Morowali Martina duka maafin limana istirahat maafin nana dengan jenazah maafin pitu penutup tak tengka salau erang talang asal tak kepenalan ini tonoran nasara tak sama tonoran nasara maafin duan yang butuh ibadah pemakaman tulang soyan Bapak Pendeta Sebuah Dede di Kulembang SDH para Bapak disilakan. Lako kita solanasang tolimbo lante nanginan kamasusan lante allo maakaburu la di pasule mola kau tampara pana yang dapat rabu kena inda to di pakaboro o almarhumah takwa tu nenda ditambah kaboro o lante katuan ne yako la sisarakin de batang rabu na inde to di pakaboro o inamanasa lau pamu tutangi siala untun dan kamasusan lan nalla tangana mintu to marapos ya kita masolanasang apalante matro temo lante atu la tanay sisarakin de batang rabu kena inde to di pakaboro o la 10 kilau perangi kadan napuang di kuata matoto o siamatana launting ngadoi inde kasih sarakan baik bako bisola nasang ta pamaatan itu jana penanta ta 10 lante kami nomban ta penanya itu pelengkap kinu jemaat 406 pelengkap kinu jemaat 46 ayat 1 dan 3 di bainan lan masa toraya lan pitungna te mapariku
ku mentamakan kuasa-Mu, si sola pariku ku sae, oh Yesus puangku. Lagu keluarga mintu kombongan selo na puang patongan solana sang kumua iya tupat iya tu kami nomban pak kaburusan iya te lada di lansangan na puang tumangkang pada dilangi solalino salama Allah ko kamu dia memintu to masallo narono meraka maturutruan na puang Yesus Kristus tu penami lam perangiki kada kapa aranwanan luju may buang lam may paapudian saratu taluang ka 15 saya ko sang tuwa karua kadan na buang suste iya tutolino susibang riu katuanna sia susi bunga-bunga di ulupada susiduka mo iya mentabin na to yan nairi angin pa ademi naurungan ni tayo mo anna piamo inanna apa iya tu ka masukan na puang tempon dio may landa laku atto situran laku mintu tong kataku saya tu ka maluluan na untaranak lanto mimina ya matulah pemintu tong karitu timas sena puang sia tong kanang langi tu parentana anna tului amin. Beribu
Potong tubuhan patongan ni songko mamasena kemelam bihon moy maparwi wong penamu patunggan napuang nang madawon pa moy apa dadi lan pelino amneku kamelu tong yo telah napakata aki siala napamatoto aki karan napuang lasi sarakin de batang rabuk na hindi to di pakaboro o may kami ta pasak ka ipinanta lan kapasambayangan ta masambayang lan di ato laki ni si sarakin de batang rabuk na inde to ki pakaboro siya tumangkang pakaboro kan no puang inamitarro siya misanan tumba tujona paadiki tumba tujona tangiki tumba tujona kamasusangki apa kipatongan kumua lante atu laki ni si sarak inde batang rabuk na inde to ki pakaboro o tay milaw sabiangan kan no puang tay milaw tampekan sangadin na kumua kamatotoran siapa pakataran gujo may kalemi inawaton tong lami palempan tama katuan ki kami masolanasang la abiraga kumua tama katuan na temaminto rapu masusa Kulendoi kadam itu lagi bahasa lante maturo temo kipatongan kumua lamini yung papayan kamasok kanami lamini yung pagkatanakan siya lamini yung pamatotokan arangi kang kuasa pinamasalom yung puwang di ko na yung nakadami inatoro manasa lamang alainan lante agan kilang penangki selalu katuanki kitontong matoto solanasang tuntingay inde kara kamasusan mga kadang-kadang mo kumila ko kami taon may opuang lalabin na ragala ko minto keluarga bilang nasab kaawagan solat sang lami pakatana lendui kadami langsangan na buang kipong Yesus di masambayan amin lamai kitab Ayub pasal misa angka 90 karwa saya lako angka 22 lamai Ayub pasal misa angka 90 karwa saya lako angka 22 kadang nabuang suste marasan bangsia tu tahu ia to makada saya itu to senga makada nakua ia tu anak mi muane si anak mi maine marasan kumande si uniru anggorok lan banwana suluna tu bunga anak pakalan saya itu talimpuru
lu sambani may padang pangalaran unang ka itua apa tetuk na banua anna songkay tutomangura iya to anna matenasan aku man na waktu tilendok saya penggarang kami itu yan na to atu iya to ke edem itu ayub na kake-kake itu bayu lamba na siya na tubo itu unna na lumbarok ko padang tuku menomba na makada na kuwa makali-kali nakasulang may padang bukan na indo ako lama kali-kali bukan na asule lako puwang lama kali-kali bukan asule lako puwang mangkang padengan ni puwang mangkang nale sule sana na puwang lagi puni lantai itu nate ia tu ayat tay nakasalan siapa nasangi kang sipatu tumi sampai orang na puang matua para malam mereka na puang to na dibilang tomo pagi serongko ti dalam na lantai atu kamasusan la ada kumo lantai ladai sisara kita dapat orang kuno yang dipakai borok karena na puang dalam polisi solan nasa. Katuan nami tutol lagi. Sana kami duduk di situ. Weh, di situ kami duduk. Di situ ya. Katuan nami tutol lino Tuhan sia riu yorubanya sangat tubali nama layumo ya kena iri angin pealoa napa derupa sanda maelona namai inana tay mong kilala payatomay mamasena puang tae mulana tae tupuna napa kitang tong kasiri yang karimani taruh kulayana tumanda una wani pangaluna siato ungkana nangi kadapuan. Silakan pujian penghiburan dari anak cucu.
Terima kasih pujian penghiburannya, Tuhan dimuliakan. Lagu mintu rapu tu dapat batang lembang tujuan kematian silaku kita masalah nasang tutun situlak sia sifat kata data mikir warga. Bercerita mengenai diri dari almarhumah ini secara pribadi selaku pimpinan majelis dalam jemaat ya teteruan tomatuan tatu lamale di pasule lakutan para pakna to tae naun tampe kasih pulungan lan kombongan labir ka ke di kue kumua kasih pulungan Allah minggu tae tau undolai jo gereja te telamale di Palumpuni bahkan biasa tak penalam di itu Allah minggu nasangan niya kumua Allah minggu mo inde to kunay untiroy kumua lendu mamalina tejo na turuan tomatuan na to natuan na pa tontolan banuan na puang umpenombai puang terlepas jomai kumua tang parangi mo baik tang narangi mo tami apa di pekada lalu gereja apa ya tu kakapuan na siya kamamaliran na latontong latbanuan na puang inang luar biasa masaki kapotong api namana tayo nalulesa itu gereja selama bisa siapi malingka tijuan atau maduanta inang napelambi liu tu disangka kumua male mak gereja na kamali tujuan na banuan na puang matua kusanga yang matetu la mendadi papangada kapua laku kalian na mintu anak kampo mintu rabu kita masoranasang kumua kena ben siapi ki puang kamatotoran katuan may komita tontong unalang kataan lan kasibulungan penombai puang tak kamali tujuan na banua kabusungan na puang na disanga kumua tong kamali banuan na puang matuang karitutuin temay mintu paporean na puang matua bukan berarti kumua taamo tawas tamu temaya agan-agan tumpamawandai temay katuanta ia tujuan atau lamale di kaburu lan kamatuan na tay sanan ni tay tananay apa tu mendadi kamasusan kamabandaran na lan katuan na anolay tekamatean tutang biasa kamatean tutang tangga siapa tang takamali kita keluar Buddha tahu kenalan bitujuan agama susan lan katuanna tang natandai umbalanani umpatutun di tujuan katuanna
Labi pinakatoke ng sisonda situ kami. Teme ka masusan ka mamandaran orang po ito yun agatuan na. Nanay mikito umpasala po ang matua. Matumbay na nadi susito. Apa mo rapasabaran lako kaleku. Anna si Todong Tampo mo temihagan. Si Sunda si Duka temay ka maparisan dadilan katuanku. Apalante matro temo unti ngayon hindi ka mamandaran dalam hindi kematian na hindi to di pakaburo. Lago itu keluarga umbala kapua unti ngayon dia akan. Si Sarah kita to di pakaburo manasa kumua lau pamutu tangis lau pamutu susah ada kumua. Kita tirai tujuan kematian na inang kematian pangdian na siya tanpa kabali. Tanto inang lau pamutu tangi siya pamutu susah lang katuan na kami keluar. Apa baik kami ta mentiro ta makatuan na misa taon na po matua lante mabasanta lante matro temo iya mo tujuan na ayo. To di pagkada kumua joton dokus bahkan jo nanginan di gua kumua rampe matalo tak tahu so itu jo nakapatonganan na siya kaparanganan na lakupuan. Apalan kapatonganan iya to sialan kaparanganan laku puang tak arah kumua tang nalapi mo temia agan kamasusan kamamandaran sangadin na kumua di pelalan lante mapasanta lante matrutemo tumba tujona kamaparisan urampoy tujona. Ayo si sonda teme tau lampu laku kalena umpu kalati teme agan urampoy tujona katuan na tujona ayo di pokada lampe paro santa tang rapawai misa tau maka lampu misa kumua tenno moto tunadi tang bangko maka ada tutang misa lampu itu tau maka ada kumua susio moto tu dadi sama katuan na mabanda itu tujona apa tu na alabi tujona ayo kelan patangaran ta kita torotolino biasa baita alata buang agada bay lambokoy mo buang matua tejona ayub diona te agan kara-kara tu dadilan katuan na apa torro manasa lante matro temo kumua iya tejona ayub ta na bokoy buang matua diona tu kara-kara iya to sangadin na kumua na kana sailat katuan na bahkan butu tujona kada kapatonganan na kupuang kumua. Iya tu apa lujo may kalena lujo may puang matua. Kali-kali atas sulam may patambukan na indokku. Lama kali-kali duka na asulil ako. Naisanan tiyo na ayat kumua. Inang iya tu apa jo kalena inang pamingan na ripuang. Yaya usorong kita makatuan na yaya umpaga masyad kita makatuan na. Yake nakamali puang lanala sule. Inang lasipatu lanala sule. Ya teme apa jolu kaleta, ya teme to di pagaboro lan katuan ta inang puang usorongan kita makatuan ta solanasang taganasa itu. Naya boleh kenalai puang lamai katuan tasolanasang takana saidu kay kumua apan na iya sipato iya siya sipatu lanala lalu lamai katuan ta naya mo to tayo talaga katuran mo diyo nakapadian teme apa di pakaburo siya teme ito di kabali lan katuan tabelan na apan na iya puang siya makuasa iya laun nalay sulit tumaduang ko siya sunod pada di pakaburo lan sangan na puang may mo kami solanasan tahati Rasulullah temi katuan tak kumua inang iya temi katuan inang den maanggian na
Den tadadi inaden silopakna ia betul disangka kumua kamatean tai kitula tu batu mahana sangat tahu inaladen tu disangka kumua lawan mate la taulelan teka tuanta tari tatandai siata tai sanan ni umba antu tumba susi tujuan katuanta siomba na kuapuang tambay kilan teka tuan belang na apa isanan misa-misan na yang kuang tujuan na kamatian ta iyari ato kumua umba takuang pasangkay temeka tuan ta lante katuan lante nino inang buda temeka maparisan kamabandaran lasu si Syakira kayo platontong bantalan kapatonganan siya tontong patongan ni kumua inayate me apa jol kaleta inang pamingan na puang pamingan ni puang nalay sule sangan na puang tontong la di pagkalabi lan kamatian na tujuan na anak na pagkaboro tujuan na ayub bisa duga la takwang pokade kamatian tang susi kamatian na tosenga dalam na apa dalam na musibah nampai tangan nga siya nagamali ayub tujuan na kamatian susi itu pirade tejona batina apalan atu pisan tadi untang benasang ipuang lamel katuan na Kapan datang Bapak? apa nakana saya ayub kumua inang iya to inang lalang tenang na misa-misan na puang piran muatu umba mususi tujuan na kamatian rampo tamakatuan na temeto di kamali iya mo ya totu lalang penang na puang kita mira to na tampe temeto di pagkaboro umba takua tingayoy siya umba takua untuk andai tujuan na kanan na puang data sosopena siya data kaaturan tujuan na tua agad kedadi data maaf dosa diona kadanta sia diona apa tu tatanga lalu kenanta diona temea agar tudadi lalu katuanta susi te ayub dikumpul kade lan tumintu nato ia tu ayub tayo na kasalan sia tayo na sangay tang sipatu tumisa penggalan na puang matua inde to ladini milada kumua inanakan nasai awi kumua mintu na tu apa na pada di puang lalu katuan na inalalan penan na puang tu na tiro siya nakanasay kumua ihamu ya to tu pa apayan na puang tu la tontong la sipato la tatarima la katuan ta katongan ni kumua ihamu ya to tu la nani papayan itu jo nakakuasan na tama katuan ta kumua yole inde katuan tang kita untoy tang kita unisan ni sangadin na kumua misa-misan na lan isanan na ya puang matuan matotong kami solana sange kamu mintu keluarga mabanda di tejona kama susan tumitame kamu solana sang tapamalongan di kumua lan perkara iya de dan puang tahun si solanki puang tahun ringi para dan mika aturan mo dia natin ang mga darang kamasusan iya de patongan ni lego na teriakan kamasusan kamabandaran dan itulah napapayan puang kamakatuanta tulinang lawan di tanah dan tutir sialong namunan ni itu apa na napapayan kamakatuanta matoto kami solanasan paparan kami puang sangan na puang matonto mami pudi susi tekadan na alit nanti mati nanti puang padengan ni puang nalesunai sangan na puang tonto lari pudi haleluya kadan na puang amin. Tarapa asa matuk lan atau maknanungan pantang ki solanasang kita rapu kita komongan salok na puang lan nanu mandalani lalu penantai kadang na puang tatontong patuai siap pepengkuai
lalu mintu selapa anak Tuhan kita. Baik kami sholat asang Tarik dan Tamangan kepatongan Jawa kami inaku melebihi 52 kali kepatongan. Sama puluh dua kali kepatongan Rasul itu nakua kepatongan itu Tuhan Matua ambil kuasa bahwa pada yang ini Yesus Kristus Tuhan 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 kepada Akan Israel dari maka berasal dari Tuhan Pada Pontius Pilatus Ia tak mati dari dia sama pada mati Menaruh kembali kursi itu nak mati yang dikelang surga dari suntukan umat Tuhan matua ambil berkuasa ada mengalah saya mempunyai salunnya atau tua mati kepatongan itu punya masalah hubungan masalah sesuai kasih punya masalah daripada yang kesalahan karena sudah berkali maka Tuhan saya pun amin. Amin. Lalu kira situlah pemikiran warga lagi juga akan susah dalam mengimam mata bulan di pun digolong Yesulah umbenganni tukatuan marampa ya mobatu tangtibe donta Yesulah umbenganni tukatuan marampa ya mobatu tukang tibe nota. Silakan berturut-turut yang pujian penghiburan dari PWGT kemudian solo dari PKB Asmi. Halo, iya. Emban nanti emban lah. Emban. Yang tanggal berapa ini? Oh, di di Belusu. Iya. Sudah di planning kan itu ya? Sudah aman ya? Iya. Siap. Berarti besok sudah mulai ya? Sudah. Iya. Oke, iya. Kasih ya.
menghentikan mati. Rangini tesaroki dami boko ika lan kama parisa dami lambaran ka lan kama lilinan kamu mana owa laung kaborekan jalaung kamasekan meonglikan mati. Rangini tesaroki dami boko ika lan kama parisa dami lambaran ka lan kama lilinan kamu mana owa laung kaborekan jalaung kamasekan tanpa bela mokani uang unolai te akan tuangi usap tongan mokani untangarani ekaleki kamu mandari puan turan nuangi inang tokonan layuki kinai mantilindu inang pentionganan ki kena temekan susah
lan kamaparisan kami lambaran ka lan kamalilinan kamu manao kuat laung kaborekan sialaung kamasikan tanpa bela mokani uang unolai te agar mokani untangarani ekaleki kamu menari kuran wangi inang tongkonan layuki lagi naing ang pilit ko inang pantyongan nanti benatan legal susah namun hari kuat kurang inang tongkonan layuki lagi naing ang pilit perjuangan benatan legal susah May kabutasyon pulan ka pasambayan sa malele tama sambayan. Ki tingayo hindi batara buko na hindi to ki pakaboro siya tumangkang pakaboro kan no puang. Apa tontobang kan rapo makure sumanga minimang pule paraya mati kalemi belan namin tu temi pasakemi tu mi papayan tamakatuan ki puang. Kure sumanga kumua lante kara kamasusan Randuk jome ka tuang indi purukna landa sai kamate lagi palumpuni na inde batara bukna inde toki pakaboro o ina tontong lempang kamasukan nami tontong mi papayang tujuan apa kata nami kama totoran mi tamakatuan na temamintu rapus ya kami masola nasang labi taraga kubuah kure sumanga lanti atu laki ni sisara kini batara bukna inde toki pakaboro mi pamatotokan siya mi pakatanakan sola nasang lendoy kanan mi opuang nakuasa pinamasallo mila tontong kelakiran manan lamang ngalainan lan penangki kami masola nasang digunain dengan mi maadin la tontong tidak namanda lalu penangki anak kami opuang la tontong lam pamatotokan lanting ain de kara-kara kamasusan la diraka kumada ko gedako kisisaraken inde batara bukna inde toki pakaboro Pematuan be masukkan ke surga kure sumanga kumua. Randu di rencanana tesara pelumpunan batang rabu sialan tengka nasara as patiran sangkana inde toruan tomatuangki ina tontong tujuan apa sakemi tamakatuan ki kami simisa tahun lagu kalian natemei keluarga opuang mi pasangina solanasang nama adin tontong sangina lante saraa sitete nate pelumpunan batang rabu syakure sumanga kumua mi pasangina temei torronam be torronindo siamintu to buda unangkaran di tujuan sara lante nanginan opuang mi pamatotok solanasang sia tontong mi tanay temay kamatarusan diyo napatang naran labi na katok kumua mi pasibalabun tujo may minto bala siya kasanggangan
Anak saya tamat teatro te mau puang mataru siya tontong salama kumpana ada tijo nasara si tedera di palumpunan Batang Rabu. Saya guris mga na puang te may toruan to maparenta. Tumagan ko nalat kataan na puang namadin tontong toro aman tijo nasara alam te pirang-pirang allo si tedera di palumpunan Batang Rabu. Saya kuredu ka sumangana puang kamamasyang milago kami. Turuan tumakaya mayam milante tanga-tanga na kombongan. Randuk jobay katuangin di budung na landa say tamate makaburo puang ni pamatotokan solana sang mi pasanginakan nakaran itu jana pahakamayan. Sedio nate pahakamayan niya te puang alami pake. Laung pakatane siya laung pamatoto ite memintu rapu tu nalambi di jana kapasusan. Pematuan dia masuk ke dalam basuru gala diraka kumwa mintu tau mitu nalakatan lantai sarak selante palumpunan Batang Rabu puang. Apapun itu nani nalakatan na puang kamu puang pas sakit ini tau ni. Juga den panang itu mintu nanti may katan tu na ulai te may tau ni. Lami pakai duka lompong atau tak isi lompong katana itu memintu keluarga kemulan di tiga nakama susah. Umat Tuhan memasukkan rumah pasuruga. Ipangan mati kalemi opuang umpatu toron anak tu natampe mo inde tomendadian na opuang. Kirandonan kumwa kamula tontong lampas sakit di dalam nasang suluran lalu katuan na. Juga na panabilan na kamamasyam ni opo ala tontong matotong pataru iti may katuan pasaranteng ko jolo kalena. Na lalu katuan na opo ang sa kami man na tontong na pulisya na pagkalagi. One slow. Tenduga te may toro nampo opo ang masola nasang Bantuk dengan Toraja bosku. ki sorongan mati kalemi na kamu tontong unisana ni lalu katuan na si misa-misay. Lalu pengkarangan pasanan tengko, lalu tanga-tanga keluarga na opungan di kore nopak katontong mi pamaupak siya tontong mi pasalama lalu mintu tengka na katuan na. Pematuan be masukan do pambasuruga mintu raputan lang opuang. Lalu mintu katuan siya lalu mintu tananan na po na siya lalu mintu pengkarangan pasanan tengko siya lalu rencana na. Tontong duga bang disorokan manda lalu kali mi opungan na kamu tontong umpasiriya ka marampasan ni. Na pirang-pirang at pula ko te opungan na lapantan sulit ay may toruan anak batu toruan nampo. Mintu keluarga opuang. Lako to nanginan masinisa-misay. Dolo lang patingka-tingka na lamit nanginan opuang lamit tanga-tanga na tono kombongan sa keluarga. Kamu po ala tontong lampas sakit ko rin no panalako kalingkan na masalah nasa opuang la tontong salamat. Mi panyong marampay lang ko to inanginan tumini yung pamatang tilalungatuan na upuang na joto upuang kamaw parami papasakin ni tontong lami palempat na makatuan na tumi keluarga tuturo na lang tanga-tanga na tontong la tontong ng mga lami pasaki upuang sa tontong lami pasiriya kamarampasami pumatuan may masukan na pambasuruga inagikan na sayo upuang alam tetengka-tengka na sara alam te palumpunan Batang Rabu. Inapin budak-budakan no puang tung tengke kala itu jana pak poreyan. Dolo lamalik lagi palumpunin na Batang Rabu kunain dero ki pagaboro puang rampukan mengaku kasalan mati kalemi kumua. Pagarisan kan teme mintu dosa siya kasalan ki puang. Dana yalau rompo teme ka mamasyam itu la tontong lami papayan lagu katuan na teme mintu rapu masusa siya kami masolan asan. Pematuan be masuk dan nama surga lantai gara-gara kamasusan. Tontong mangkan milawang anak tu kini situ laka nalakatan kilan kamasusan nate memintu keluarga. Bulan rehi pun dibolong opuang tumangkan apa payan tenai. Taumi turampo lantai malo ya te. Pasak kay namin dari kamatotoran semen dari kamatanan laku kalian nate keluarga. Kumuatan na yaman na sa ating aniti yun na dan sangat ina kumanin to kan masalah nasang toro na lalu katuan ki opo ang latontong lami pasaki ditontong opo ang nadaikan umpaki lakolalan-lalan pa aporayan. Wala ka kumuha na lalu ka masusan ka na keluarga
Napatontong kuntiro manis itimim ka mamasyang ipatun kami tamakatuan na. Anatontong nalakatan na upo masorongan tamapalak pengkalangan mi. Pasakit dari malaan na dari keluarga masusaw upuang na pumalaan isangan mi. Tolong nalaliman na pemiminto keluarga na tontong lami pasakit. Ikaw rin na pa na tontong salamat sa tontong lupa lalu katuan. Kami sa nasa turang po lantai mga tunotemo si pakatana kami keluarga kinako kilapan sulit ako nga ng banwangki panalami tundoy ka nagututun nalalan di ba din napaki pantan rampol ako nga ng banwangki simsa-misa di ba na napatungguan mi medyo tao po sa kami tontong lagi pulisya di pakalabi taro na lang tinanginan no puwag kamu puwang na tontong lampas sakit. Kung natuang may masukan doon masurugan ako, kung gagawin ako kemana di paling pun di marampay di pakarapong dahil dito kita ngaboro. Nakotonangin ang tempura na pamalang ito dari keluarga. Pasak Naomi, keluarga itu nama yang bawa tiga rapat. Juga ada nama tontong salamat ini Naomi yang bawa tiga rapat. Nanti utuh salamat tiga rapat ke puang. Setelah Naomi lako to kaburu. Nanti to puang lanin dari keluarga setelah Naomi. Na namarampai tidak dapat rabu iya teh naja tau puang lanami ungkapai tidak nakasayami kama telino maapo desalu lalago tutua lalago mati pungatu ambil masukkan dalam basuruga ya mateo puang pangandoki ya mateo tungurian sumangaki o puang ini batang rabu kena Indah toki pakaboro belan na ladi pasule melakukan parapaana batang kalena o puang tiga raga jomelita ka lasule duka lapolitak tarima indah pangandoki o puang pagarisan kan kasalangki lan sangan na puang kipong Yesu semangat mati kalian yang buang. Amin. Buang Yesus sudah bisa diamankan. Tuhan Yesus, kami sabiangan, kami bela untampekan, tontong kami urondongkan. Tuhan Yesus, kami sabiangan, kami bela untampekan, tontong kami urondongkan. Oh Tuhan Yesus, inan kamu manatukuan tulaki nai mapasare totemo saelakona lagu itu keluarga atau pemisahan asal dengan diganakan tak dinakan sisarap di jero patabuk dan jero di pakaboro setemangka pakaboro kami malam kami olehkan itu jalan katuan Pak Kemasian Napuang minta itu jalan katuan bilang Pak Purayana ditari itu jalan pasake Napuang orang pengasaki komis yang keterinai komi Napuang orang parangi komi Indonesia yang katuru-turu komi Napuang orang patiruang komi Indo masokanna siapa siria komi kamaran pasang
Tawi na kami nomban pasuloy ako tang para panay ni bararabog na almarhum El Taco Batu ni ako tapanan itu buang mangka padengan ni buang mangka umana sungai Raparanang nama tu kami nombang kaburusan sulelo kadang para paning dapat arabuk lain di toro-toro almarhum maniyako karapasan pasalan asal bukuran nanti mata ku semangat nah di peran pulang kita solan asal kumua dako makaren
Aku makanan dan itu lasi sola pikir keluarga lan tenanginan inti mangkuri semangat dalam yang kamu masih anak puang atau papayan sama katuan nama sola nasang nama di tiupuk marampa sarap pelumpunan batang rabuk tu lantena Allah pada betul selamat pun pasakit sola nasang